Ću svima sam Zarobaniti, dobrodošli u novi video. Tačnije u vlog. Danas idemo u Italiju. Apsolutno ne znam koliko je sati, ali vratio sam se malo pre sat vremena iz Beograda. Bio sam kod druga na rođendanu. Zabavili smo se, bilo super. Zapratite me na Instagramu da gledate storije. Stvar koja se desila, skinut ću naočar zbog refleksije, da sam popravio ovaj telefon koji je, baš sam ga davno onako zamenjamo je skroz matična ploča i sve, tako da sve je super. Ne znam da li ću ga nosim, da li ne, to ćemo vidjeti, nije ni bitno. Mislim, nikog to ni ne zanima, ne znam ni što sam spominjao. Inače, treba se spakujem u ovo. Ja bih htio da podnesem ovaj, samo nisam siguran da li će da stane. Wow, ono kada je 3 put veći od kofera. Idem na pakovanje, pa da spavam i onda se vidimo na putu. 4 ujutro i vjerojatno sam defokusiran. Kosto, šta si poneo? Tvoju mamu. Mislim da razvoj. Nakon 17,5 sata smo napokon došli. Jej. Ćao Bibiću, Bipke. Ćao Maki. Evo ga drug Lazar. Druže Lazare, javi se. Pozdrav. Ništa nije bez Evo tebe. mene opet, sve youtubere. Moj najveći fan, Debro. Napokon stigla hrana. Jel će se najedemo od ovog? Ne. Ovo je možda nahrani 2 afrička deteta, kamo li ne. Možda dobijemo još nešto. Ćao Savo. On zamišlja da je dušan dobro. A imam sos, a vi nemate sos. Ovdje vidimo retke primere 4.1. Ne, brat, kad ćemo mi video. Jelo je stvarno bilo predobro, meni se baš svidjelo. Ovo je već dovoljno da nahranim 5 afrička deteta. Ovu, čak 5 afrička deteta. A Johnny-a? 1 liter. Player 2, join. Fight! XXX. Fail. Fail. Finish him. Jel ovo? Ovdje imamo secret room koja je zaključena i ne može da se entruje. Evo čime je zatvorena. To i dole ima još jedno. Ja imam došlo otvoreno sve to. Ali, Mato, mislim da to nije dobro da radimo. Tako obično počinju horror filmovi. Stani malo ovdje, nema soba obnaliza ovdje. Nema kad bi uopšte ne dođe kod paše. Nice! Ovo je ostalo. LOL, možemo da uđemo u To ostavu. je ostalo, dobro, ništa. Ovi mali krevet je za Marko. Jeste. Dođi. Ovdje se ulazi u sobu. Dobro, čao drugari. Čekaj, ovdje je WC. Čekaj, WC ima 3 vrata ukupno. Ovdje su druga vrata za WC. Ovdje je ova soba u kojoj ponovo može se uđe u WC. Super. Ćao. Izaći ćete na YouTube-u. Ćao Danko. Allo Milano, buongiorno. Fumare mia grande c***o. Buonasera. Buonasera Paola. Buonasera Olimpija. I ko je ovo priključak, majko mila? Trofazni priključak za telefon. Che passa, è su casa? Amigo? A buongiorno? A mia grazia?
mia grande canale, novogodišnji program. O, mi. Аз съм стvarno mislio da je bol. Put je trajao mnogo dugo. 17,5 sata. Mene su smrskali Aleksa i Kostu u autobusu. Uši su mi otpale od arapskih para. Daj na Maropa, daj na Maropa, daj na Marovske. To je isto. Ručak večera iz 2 obroka je bilo veoma čudno. Desert jabuka par excellence. I soba izgleda kao da je napravljena za afričku decu. To je otprilike to. Summary of the day. Summary of the day. Sve je s***no. Zašto, Johnny, imaš? Da se zna moj ranac sa one sa dancing devojke. A znaš koji su ovo stikeri? Apple-ovi. Apple-ovi. Ovo su Apple stikeri. Šta? To su Apple stikeri. Ko bre? Legit, to su Apple stikeri. Čekaj, imamo mali posao. Nisam to znao, ja ih kući imam 25. No pati horko. Eto. Sad su Johnny-evi stikeri. Sad su moji stikeri. Na sentimenu p***ku. Evo tu i tu. I sad su moji stikeri. Eto. Dovaj, Johnny, dovaj. Čuvat ću ga kao, nikad kao što ga angažuo ranija. Pa, vidimo se ujutru. Logging life is calling. I'm Dobro jutro. Haj. Pozdrav YouTube. Sad je budan. Ajde zoom na tu predivnu facu. Pa znam, malo pre sam ga mazio. Vozimo se na Dođe. Dakle, došli smo u Veneciju. Magla je svuda, tako da se ništa ne vidi. Vidi ga, Seagull! 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 Evo ga Johnny svojim ultrazoomom slika Seagull, jel da? Ovog vodiča ništa ne čujemo, zašto je mnogo loše ozvučenje. Makar možemo cinematike napravimo ako se vidi nešto. Gotova tura, imamo 6 sati slobodno, treba da jedemo, se slikamo i da idemo u kupovinu. Jel ti nešto spada? Uzeli smo lazanju i neki kolačić nešto. Johnny je uzeo lazanju, sad Mata, evo ga, čeka pastu. Johnny, šta imaš da kažeš? Dovoljno da hrani 3 afrička deteta. 3 afrička deteta, meni je super. Ja sam evo završio s editom, renderuje se. Mata i Johnny su se komirali. Znam da nisam mnogo vlogova, ali nije ni bilo toliko nekih dešavanja. Uglavnom, treba sutra da uploadujem, a sad idem da se kupam. Tako da to je bilo to što se tiče ovog vloga, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo opet sutra sa novim vlogom.